Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı görüşçüler, hurmatlı bizning katılışçılar, жылқы сүйүүчүлөр. Elmirbek, assalamu alaikum. Ke, qo'ng'arab qo'y. Qanday ekan, yaxshi? Kamal aka, qandaysiz? Yaxshisiz aka? Tinchsizmi? Bugungi chiqarilish bo'yicha so'ylab bering aka. Denso'liqlaringiz qanday? Yaxshi, Xudoga shukr. O'tgan hafta ne qildingiz? O'tganda satıldı, chiqqanda sagada çalıştı. Mağda çalıştı. Bunu o'spirim, Bishkekdan kelgan narsa. Bishkekdan kelgan. Aka, mana traktor o'tib ketsinchi hozir, ha? Qara, tishim bir ko'rg'ozib turadi. Tayç pulum tish bo'yicha da. Oşonda endi to'liq jashin qancha deb aytsak bo'ladi aka? 2 jash. Olanda aka to'liq jashi 2 jash. 2 jash undan da. Attın akam tirsegen kadar tirsege hayvan yaxshi tegiz. Tirsegi? Akam yer tirsek tegiz ketganda. Atkanı takın, attın tirsekler yaxshi. Mana dostlar. Adam ayırması köz yaxshi, köz kichini. Qanday attın gözünden dağı nima qilsa bo'ladi aka? Köz kichini at yaxshi bo'ladi, kulib keladi. Qayratda bo'ladi. Barlar kallasına go'sht yo'q. Turkning barida kallasına go'sht bo'lmaydi. Jaqda aytadi, jaqda go'sht bo'lmaydi. Ушул жерде көш болуп болгон ат жакшы. Күлүк болот. Күлүк болот. Анан ширактарда узун да. Өткөнгө чыгарылган хандын уругу эле, хандын уругу эле. Сурагандар көп болду да, Камал ака кимге сатты, билип бер дегендер болду да. Көз айткан бадан ашып кетти басычы. Мен биринчи конкурентке бердим, жөндүлө. Ким чалды бердиңиз? Биринчи чыкканга. Сразу келди алып кетти. Ondan burada bir tay çağırıp bile. Anda birinci. Azı da bayağı jaldangan ha, жаңасы. Keçe ben özüm aparıp alıp yerden $3000 sak verir oydu. Satmayın deydi onu, özüne nasip kılsın hem satpasa. Alып барып көрсөттүңүзбү? Эми бул кунан боюнча 2 жаш боюнча маалымат бериң экен. Кандай? Эми Бишкектен алып келиптир, эми атасын айтышты, мен өзүм көрбөгөндөн кийин айта албайм да. Parlament speaker деген ат болгон экен. Ошонун баласы да мен өзүм көрбөдүм, анын тошунасын айта албайм. Бул минги эмеспи? Аз экен. Кече 2 күн болду келгенде. Элмирбек бир-эки жол миндиби? Жигит болгон ишин отурат да. Караңыздар туугандар. Бою канча чыгат экен? Боюн алчасак 1.60-тан өттү. 1.60-тан өттү. Булар тиг ат болот. Чоң ат болот. Ширактарын карасаң, ширактары узун. Жоон узун экен, а? Анан күлүк, булар күлүк келет. Така да көрөлө экен, а? Така эмес, путу желли. Путу желли. Бул полторашка деп сатышты. Полторашка. Эми кунан деп кое бересиз демисиз, а? Кунан болду. Эми полторашка мындай чоң болбойт. Караңыздар туугандар. Камал ака. Элмирбек бир жетелеп чыккан. Жетелеп койчу. Жош, баягы тайларга окшоп эмес. Чоң болот, нерсе жош болот. Тоору кашка, кичине кашкасы бар экен, кичине кашкасы бар. Көйүктөр жакшы жерине чыккан да. Көйүктөрдө. Курсакта, кабыргада жакшы, кабыргада келишкен, кабырга да. Курсагы бар экен. Мага эң жаккан тирсеги түз да. Ага, тирсек дегенди бир мага түшүндүрүп бериңчи. Биздин көрүшчүлөргө. Тирсек мына жерде айтат. Мыналар да. Ошол түз келген нерсе жакшы болот да. Жакшылык чыгат. Буттары таза экен. Таза, анан тырмактарда муз тырмак да, катык тырмак. Муз туяк, муз тырмак. Мына туугандар. Эми кандай жеңил ат болот деп ойлойсузбу ака? Өтө күлүк ат чыгат. Күлүк ат чыгат, Анан кайраттуу күчтүү ат деп. Көзүнө караганда көз да кичине да. Жылкынын көзү аябай кичине. Өспүрүм экен да, өспүрүм. Таптай турган, а? Бу да 3 жыл, 4 жыл чыңайса ким билет, канчага чыгат. Bunun baсын қанша десек? 3 қойдық. $3000 деп қойдыңыз. Талаша тұрған қылып айтып қойдыңыз ба екен? Талаша тұрған несі. Базардың өзі де бұларды 3-тің үстінесі. Базарды. Тура айтасыз. Менгіз албадық. Мына мен күйіп өтеді. Азық кейінлер қойды. Bir жаққа жетеліп қойып екен мен. Мына достар, $3000 бағасы бағаланды. Атты көріңіздер, өспірімді сынаңыздар. Камал аканың номері алдыға қойылды. Андықтан туғандар талаша тұрған баға айтылды. Алып қалсаңыздар болады. Кімге насip қылған болса, бұйырсын ат. Мына достар, өспірім. Спикердің ұрығы дейді. Болды, алып кете бер. Мына туғандар бүгінгі шығарылышты біз жиынтықтаймыз. Камал аканың саудасына береке, аман болыңыздар.